Eto mene opet. Danas ćemo igrati Piano Tetova. Kaj već to je, ko da ja znam, briga me. Njo. Happy New Year! Ne, koji vrag? Glo! Kao šteka. Tako. Ok, danas mi neki ne ide, sad ću ja. Sad idem ploviti. Ok.
je bio skoro. 1400... Čekaj. 1416. Gle. Dobro. Happy New Year. Isuse Bože, ja sam poludio. Ne! Ne! Znao sam. Ne moram ja to više podjeti. Josip, što ću ja doći da od svog odredišta? Nemam pojma. Samo vodi. Pa to, tamo ti je misija s moto. A kako da ovo strelica? O Bože, to je samo put kojim vjetar ide. Kak vjetar puše. Oprostite ljudi, nisam govorio vama, nego mom prijatelju. Kaj se zezda za cijeli život. Da. Happy birthday to you. Ajde da vidimo baš. Uj, jesam ti. Ne! Ko je? Broda tamo. O, su mi ruke. Dvije zvijezde. Bonus time. Joj ne. Yes! 408. Kaj sad ide iz početka? O Bože, meni se povraća od ovo kak idu ovi. Izmorio sam si palce pa sad moram sa kaži prstima. Pojma nemam. Jesam ti. To blokiraj mi.
800. Ok, ljudi, mene više šta? Jaha! Čekaj, ajmo probati još jednu. Vi mi recite ko, ja ću ovo tu. Ne! Ok, ljudi, hvala što ste nas gledali. Vidimo se u sljedećim epizodama. Do sljedećeg puta. Dženja, uživajte mi i bok.